mettersi, mi metto il velo, mi metto il berretto, mi metto la sciarpa, mi metto il braccialetto, mi metto l'anello oppure la fede, mi metto gli occhiali da sole, mi metto le scarpe, mi metto i calzini corti. واو ما كومي sono belle. ازاي ما تعرفوش ان انا بدي كورسات ايطالي؟ جماعة احنا بقالنا سنين كلمنا على التليجرام لو عايز تلحق حجوزات شهر 2 و3 لسنة 2026 بس بأسعار سنة 2025. ما تقولوش لحد عشان ما فيش اماكن كتير. E allora, com'è il mio outfit? Che ne pensate? Secondo me ovviamente 10 su 10, la vostra opinione e il vostro parere non conta se è meno di 10, la confidenza è molto importante, è l'importante che vi piace. اعملوا فولو.